Kenda gweka ukaria bung'ani bwa rithi na ndithi cha mubunge wa Igembe North amwe na anene bo ukaria ni bekete muchemanio na rithi kenda kwariria untu bubu bathithite muchemanio juju kenda guchwa njira cia kuongera ukaria na kuririkana kagitene gaka kambura nirio wamba bwithairwa bwingi ikinyankuru kia kerete itumu augite ni betikanirie na ene ndithi ati bakethairwa bakiandika rithi bari na thimu kenda kinya kuthia ukinyaniria na kuthia kuringa ripoti ndire ndithia chiwa. Nicholas Chabari na ripoti ja officer ni muchemanio gatigati ikamabitha aba ukaria aba Igembe North wamwe na subcounty ya Mutuati wamwe na arithi bakuma subcounty ino Chichiri batongoretwe ikinyani mubunge wa Igembe North itwe Julius Taitumu kwariria mantu meyo kabira arithi na into obia barithagia ng'ombe ya Igembe North aidha ni ya Lare ama ni ya wapi. Kwa hivyo ukulima ni wa sisi sote. Tuko tayari kusaidiana. So tutaongea zaidi, lakini ile kitu ile unaona inakusumbua, fungua roho, sema tuweze kutatua hiyo shida ambayo iko katikati yetu. Wambere bakiaragiria abura batiri kwithirwa arithi bobongo bakienda na barithitie nikenda batigira into biao bie bantu wega tukwatana na arithi baibange kinyagithe twina askari no mwanka tuengwa twina mibango yetu nikenda tumba kumenyera into bietu sana sana mantwa ya information rira kurethwa kwina wati ura tukomba kumenyethia maafisa ba usalama thairio na kwairite na kinya kubamenyethia mantu ya uma ng'ombe nara igurira itari tukabire nuntu gukura ni riamba baiya kenda mifuko yetu itikethirwo ikijwa ni antu bara baiya na tugwika mikakati na tukakaria no tithine gethirwo niguo tuongoci ni wa MP na timu ingi security usipindi na thirikari yonthe na tugitikanirio buu kurukia ugu arithi ba wamwe na atongeria aba ukaria na kinya mujumbe ibagwatanirite ati utie murithi abatiri kwithirwa akirithia ndithi ciake kana gutigira mtu wa kumurithiria atai na thimo kana into obiraomba kwithirwa kiarania nabio na twerana na arafeli irari cithirwo ikithira kenda tumba ithwa twikari into bietu urabo ngeto gwitu yo kinto bietu bikari o into na tukari into urabo muntu agaracia mbia ciake mbangine kou tugwitikanirio buu tukwatanira tati uti muntu bati kwithwa murithi uti na miaka 18 witia uti murithi bati kwithwa arithi ati na thimu no ntoka kwithwa ati na thimu ni wati na rantu barithi no mwaka bwithwa bwendene na aturi baku no ri Rwanda ukimiandu bweleke nenwe ukambathurwa no wambukirwe kanu matukagire wa mwira wona thina nikenda tumba no tethania otherwise ndene orithi no mwaguthe kwina ushirikiano ona ogu nabo ibaugite nonto onegita aria mbura twina ndamu cietu twina Rwanda rwetu na ara turi maana tukiritha cimera bietu twaita na kauli imwe kwanjiriria Jumatatu iste kuluka maafisa ba twikwatanira irabo na arithi ng'ombe wiri nau kamera nambi bionthe biename na itia barabara nonto tantu batena Rwanda ro na rindi katwakaria utekwenga na gutiira icoka nau butwetikaniria na baranda bo bagetha bare ati yetu batekurita ngwira yairite na okinyato ayo mambo pia tutaangalia. Weru njuma kumalari Igembe North Beton Class Chabari.